jena shumë të zonë, se nga dhe vajzat, gjithashtu e primu. Dhe falenderoj me ju shumë, se ne e trotë. Došao sad tak stigla najstarija sestra iz Tirana. Baš sam srećni, ne sam čekali, pričali, majka i tata neće da dođe, ona stigla, hvala Bogu. Unë jam kënë 4 herë në Sebi, edhe jem do kënaqune, e kom kalu shumë mirë, vetëm sa është fshat. Me kënë në qytet më do këtë më mirë, po në fshat edhe, prapse prap jem e kënaqune, mëse njerëzit janë mirë. Këta 2 herë jem e kënaqune, për kuj konë këta 2 herë. Najteže je bilo prvi put kad sam nju isprosio i tu kada treba da račiš. Taj djed račio. Ostavila tamo u grad, žena kaže, mora da noćiš, volu tamo da noćiš. Ja mi teško čovječe, ona ne zna jezik, ona ne zna priča, ni ona ni ja, ništa. Samo iziđemo na ulicu tamo, prosto. Dođemo ovde, isto tako mi, to mi je bilo najteže, poslije mi nije šta mi briga. Ovde posle malo sjedeli na sat, dva, ovako za stolom, počeli smo da pričamo, ovo je čaša, ovo je, i tako ostanemo do 12, 7, posle bez problema bilo. Ali prvi put mi je baš bilo teško, kako da ostanem. Ne znam jezik, ne znam, nešto mi teško. Sad već nije šta. Ko ne znam Violeta to odmah. Odnikam voda. Eto, ja volim puno put da dođem, baš osjećam lijepo kad dođem ovdje, šetam, gledam moj grad, izgleda cijelo Škodara, tu mnogo lijepo se osjećam. Nema više, idemo. Naš muž voli puno, on iz stana mi priča, ja i pričam, Albanija je zidala, on i jo, Srbija je zidala, ja Albanija, on i Srbija. Oni mi pobjede, on je Srbija zidala. Violeta je došla juče ovde, očekujemo porođaj, ja sam jutro došao rano, bilo je malo problema, doktori kažu neke njene krvne grupe za taj krv, pa su to rešili, taj problem, i nadam se da će sve biti u redu. Samo ako diši. Je sve u redu? Dobro. Eto, slobodno dišite duboko. Svakako je to neobično, ali dobro za vas. Ajde.
Strpite se malo, strpite se. Trenutak pažnje. Ovako. Evo je. Bravo. Evo dobro? Ajde. Violeta je jedna divna, duhovita žena, jako inteligentna, prilagodila se našim uslovima života, ovdje načinu življenja. Sad ćemo pokazati bebu majci. Violeta se evo dobila si još jednog muškarca, još jednu bebu mušku. Jamačak, volite se malo. Gospodine Miliću, mogli ste muško dete, zdravo. Hvala. Evo, to je vaš dečak. Mali nisu. Su dana. Mali nisu, mali. Pustite meni. Drugi sin, baš sam srećan što je drugi. Pošto sam ja jedan, bude Đorđe da ima drugara da raste, brata i tako. Da ima sa kim da kad bude odrastao da ide kod nekog da se pomažu da i tako. Zbog toga za drugo bilo bi sve isto. I eto, srećan sam. Kad se sve lijepo završilo i zadovoljeni. Violeta, samo ako bude dobro i sve će biti okej. Obrada kože kod novorođenčeta vrši se oleumom, skida se sirasti maz koji inače postoji kod beba da bi lakše prošli kroz porođajni kanal. A ovo je zrela beba, tako da vrlo malo sirastog maza ima na sebi. Sad ovo izmerimo. Teška je 2 kg i 450 grama. Ćemo da vidimo kako je dugačka. Dugačka je 50 cm, obim glave je 33. Pacijentke je prije na 5 dana upućena je iz zdravstvenog centra iz Sjenice, uputu svojeg ginekologa, tako da smo danas u hladnim uslovima obavili elektronibirani carski rez, koji je protokolno prošao legi artis. Dobili smo živu mušku bebicu, čiji je Apgar score, to je parametri vitalnosti pri samom porođaju 0,9, to je daje dobar utisak. Doktore, dođite. Ti si sretna? Si dobro? Dobro sam. Hvala Bogu je doktore, super. Kako sam uplašila, super. Pa bolje, kad ublašiš, onda bolje prođe. Ćao. Nek ti bude sve. Hvala li tebe. U saglasnost gospođe Violete, carski rez je izveden u spinalnoj anesteziji. Operativni tok je protekao dobro, beba je dobila također dobru ocenu, ona se sad oporavlja, kao što vidite u dobrom je stanju. Mi joj želimo sve najbolje i njoj i njenoj bebi za ubuduće. Evo, gospođo Violeta, dobili ste sinčića, nek vam je živ i zdrav. Da vam ga spustim na grudi, pošto je to malo prisno da se ostvari sa bebom. Pošto ste vi umorni, da vas ne bih opterećivala mnogo, samo da ga vidite, pa ćemo da vam ga kasnije pokažemo da pomognemo po odoj.
Jedno ti je čekao da rodiš. Lijep vam je. Liči na muža. Ja, svi je drugo isto. Pa evo ovo smo malo radili, jesenas malo privremeno nešto izbetonirali ovako dole. I malo smo pravili za neku ostavku, za privremeno nešto, za sir, za zimnicu, za svašta kao špaj, za brašno svašta ovako stoji to. Lijepo mora da stoji ovdje. Zimi je toplo, leti hladno i ukopato dole pola u zemlju i tako. Napravio sam ovo prošle godine, ovo je sad druga godina kako sam počeo malo da radim. Za sebe da ima i tako, malo paprike, bradiza, krastavaca, salate i tako nešto. Jest. Da malo kasnije staše, ali za zimnicu staše. Malo ranije mojom da kupujem, ali sad bit će. Ima posla kad doćeš da imaš dobro. Stavlja se i đubre neki put da bi bolje rasle. Borimo se šta ćemo, da imamo nešto. Pa ja ovdje koledica. Giro, giro, tondo, casca il mondo, casco da terra, tutti giù per terra. Pila mama italijanski, tamo nešto učila i deci 7 mjeseci, bivo. Tako volim je sad da peva moje dijete italijanski. Nešto još srpski ne sam učila ništa, nemam knjigi, nemam ništa. Ovdje ne znam, ovo je starije, tako. Moje dijete volim da pevam. Neki put albanski, Nina, Nana. Pa nešto hoće sam da spava sad, neće da mi gleda. Gleda mamin, baby. Daj ružu. Marom, zec. Ja zovem zec. A Đorđe sam zvala miš. Đorđe stvarno mnogo nešto, oni ne baš. Vala sad divo željela, još jedna čeka, pa nešto, ne znam. Nešto neće možda da ni mučim. Šta znam, ja možda mi biće opet sine strane. Dobro, lijepo je 3 sinovi, samo volim jedna čerka, znaš. Za majka je dobro da ima jedna čerka. Idemo malo kod tata i Đorđe. Ajde da nam pomognete ovom. Šta radiš, Đorđe? Evo ti ba. Daj da nam pomognete. Kupiš li idemo Kupi malo? Đole. Viš kako dole kupi. Idi. Češ da daš baš šljive? Oni neće. Đokica. Lepo ovo mjesto, lepa priroda.